khusus katakan kami mankam kap si pengantin. Enda kami sibar ningitkan saja dengan cek. Kau kap adi sibar pemetah, kau kap ngomedakan jangan pemetah duka sangkan kami. Ija bagi kam tading duana, ni kami bas pemerintahan jendenari, mislah bagi urusendu kakandu. Sewaktu nanda kam gundari utamakan kartu keluarga. Lebih si utamakan. Ya, jenari adi inggo kam berjauh bagian duana, tutus tendu. Adi jen ada kam ruan surat kawin nikah, tapi ruan surat cerai mesra. Adi ja bagi kam lah sangkan duana, dungindu bagi lebih bebas anak berudu kedua pihak, maka serahkan du bagi kami man pemerintahan Buddha. Man kam keluarga Trigan Mergana ras ginting Mergana sangat kam jauhkan anak sehat kam jenar budiwari. Bagaimana bujur apa itu senang bahisa di? Perpulungan Sri Maria Hukur. Bujur minta mantuhan perban banci dahin nenda anak kami beberapa kami terbih nari sahasa gundari ardalan lalu menghuli kerina kerina bekas perkuah hati di bata ijenda mankam impal kami senina kami selamat kami menempuhi selamat kami pejabukan anak ta bagi pe man kakak bagi pe dengan keturangku selamat kami pejabukan beberapa kami ijenda khusus kami ngerana man anak kami ras beberapa kami dipikirkan secara dunia anakku. Adi kam duana suatu jumpa rimpal. Estuhuna suatu tantangan yang berat. Harus ulah pagi bas pulung sebagenda. Sia-sia kerina sebab enteram daidah duman anak kami beberapa kami. Entar midah dunda kalak singgurah kujenda bahan meriah ukur kami lagi janai jendar pengarapan kami adi enggo jadi pernanden angel kerinanin kalak anakku pengaranata perwista perdalanta kerinanin kalak adi kita enggo jabukan bahan anakku makanya ibas mentasi perjabundu pagi baik man beberapa kami ernalem lah kaman di bata pengurun lah man di bata anakku ya gelah terkelengindu kedua belah pihak keluarga andu endam kata bas kami nari ucur lan rasimpal kami sangat menjabukan anak andu sehat-sehat kami kerina bujur. Indah, aku ngerana mewakili teman-teman dari Angel, teman sanga SMA. Terlebih aku teman semangku Angel. Jadi jenda aku ngerana, teman kami lebih selamat menempuh hidup baru bagi peman Bang Agus, man bibi res kedua belah pihak keluarga. Angel, selamat. Tetap berpegang teguh kepada Tuhan supaya Tuhan yang membimbing untuk menjalani hari yang baru, keluarga yang baru. Menkampe abang kami, tetap ajarin du teman kami, sebab itah kami teman kami uga. Entah pernah mbah dengar karya lalap bang, tetap ya itami-tami du. Bujur. Izin kami agindu bang, IMKA Rudang Mayang Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Nari. Jadi kami agindu ras teman-teman du sendalan dan kerina sada kerina toto kami bang sada kerina kata kami mejoh-juah kami bas jabukan bana jumpa kam sinaki mayang resindu tu cimpa ya NDP kami kerina agindu bang perlu dengan kerina ajar man bibas kam nari tetap kami ajar-ajar indu kerina kami agindu kami agindu bang labo bulu sakal ngerana selamat kam bezabukan bana bang bujur. Baru
teman-teman kami Angel, ras Bang Agus. Lampas jumpa senutu cimperas nangki mayang, ulah kena serubat-rubat. Bujur. Pertama-tama saya katakan bujur mantuhan. Ijaibas bagenda nadangi ben sampai wari kita tetap ikawalina. Janah jenda katakan kami selaku mambre ibas pengurus mambre ibas. Loka Purenda ngatakan sah man bandu keluarga tarigan bergana bagai peras ginting bergana sangap kam pejabukan anak janah man si jabukan bana jenda man kam Agus kam lanai anak berana kam go skala mambre ijai bas skala mambre harus bertanggung jawab ibas keluarga ngasup kam maba keluarga dah bagai singena ati Tuhan jua enteram kami jenda apa yang ada kita sinambah Isa kampah Hindu. Indah kami mewakili Permata Bas Renggun Lokapur kami ngatakan selamat berbahagia man teman kami bagi man abang kami. Amin nagia temandu Permata laikut ras kami ijenda enda arkiteken melala kesibukan ulah tama sangkut ukurdum. Kami ngatakan maka adi karena kata di bata waktu kita persikapan pe ngomlala ibu gindu si katakan kami pengantar lebih ibas pasu-pasu karena isi. Jadi ibuat kami sada kesimpulan kami ngatakan maka man bandu sinja bukan bana sehat kam ibas menempuh hidup baru lebih ajaran dengan si keleng-kelengan kam. Bagepe man orang tua kami pekepar si pejabukan anak EP sangap sehat kam sangap nakam mencari ras jumpa atendu malam. Janah kami pe arah Permata lid ibaba kami kado tanda meriah ukur kami ulan nendu karena galang kitina. Janah mindo kami makana kampe notokan teman-teman kami Permata si sekolah dengan sekolahna bagi pe si enggo cukup umurna totokan duka lah jumpa atena ngena bujur. Ijenda kami ibas Runggun gereja GBKP Lokapor ngatakan man khusus man pengantin lebih duana selamat kam menempuh hidup baru perjabundu simbaru ibas kam kayuhkan perjabundu persada arindu ingat janjindu padandu mandi bata gelah kulebe wari enda ibas kam dalani kegeluhan perjabundu tetap kam erpalaskan kata di bata bagai peman keluarga tarigan ras ginting mergana kampe senina dengan turang kami ras sehatna murah rezeki panjang umurta sehat kita kerina ersada arita terus kulebe wari enda. Jadi kami pe ibas Runggun kari lead kado kami kari sebab dua nakam anak kami anggota GBKP tersada kari ialo kendu ibas pak sana. Jenda ibas kami nari ibas sektor 2 ngatakan zaman bandu kam kedua pengantin kami per meriah ukur ibas perjabundu enda duana. Maka selamat kami ibas perjabundu sehat-sehat kam. Maka man kampe abang ras kakak pekepar kam sehat-sehat kam jendenari kubudi doana. Enda mengencakata si tersekan bujur ras mejuah-juah. Pertama-tama lebih si katakan bujur man Tuhan sebab ibas perkuahate nange makana kita banci pulung ilos enda aludem kriaan ukur bagi pe keadaan sehat. Bujur ikatakan kami man krina kam teman kami singgo isempatkan du pulung krina ilos Lokaporenda. Kami pe ertoto keku kam krina si sangane sekolah tutus tendu sekolah bagi pe si sangana darami dahin pedas dan dudahin si bagi atendu bagi pe si sangana darami jodoh lampas jumpa atendu ngena si baremi bahasa kunari bujur acara adat percabun kami terlebih
melalui katakan kami bujur pertama leman pemerintahan desa sehingga buenda masukan tentang tindak lanjut tentang surat ke depan. Jadi BPD Runggun Gereja Kerina terlebih Runggun GPKP Lokapur bujur ibas derbi kami nggo laksanakan pasu-pasu buai kalidah kami penampat du ibas pelaksanaan sie. Jadi sekelenari bujur melala ikatakan kami man bandu. Sadanari man agi kami IMKA Rudang Mayang Fakultas Ekonomi Unimed nggo isempat kendu daun nari kujen lagi. Imedan nari intai kam mungkin secara materi, secara fisik, sekel nggo iluang kendu guna menghadiri ras memeriahkan acara peradatan perjabun kami. Jadi kami pe labo lupa jakam pagira tenah jeng kami pagira. Jadi mungkin enda besakunari aci tambahi keluarga. Bujur. Ketang kami man bandu pemerintahan desa ikut peras BPD agama tetangga Runggun GBKP Laukapur teman sada sekolah anak tahpe permen kami tahpe teman meriah bujur ikatakan kami ijang go sempat kendu seh kubas inganenda guna menyaksikan perjabun anak ars permen kami. Janah kami pertoto man dibata maka dibatalah resi mulih man bandu. Ibas ngombue masukun si ibre kendu ibas ngo melala pedah ras ajar ras toto ras pasu-pasundu guna perjabun anak kami. Dibatalah resi mulih man bandu. Janah haning kami kin gia sirang kita kari ibas singane danari dibatalah si ngarak-ngarak kam seh kam ku ingandu skala-skala. Enda mau ibas kami nari bujur. Karena luah enda. Anak berutarikan. Jakamda berutarikan. Enda luah teman meriah. Ya, ading gosok kendu luah du. Ngoban si kamuat posisi kelah foto lebih. Ya, lanjutkan. Apa ikam selit? Baba luah daik lah, sekendu. Ya, lanjut. Teman Permata.
Ya, ngok Rina. Ya, kembali salami. GBKP si malemenda sekalian turang salina emakai capek kita ringan ulah si lupakan sekal teremna jelmana lalit si metu dangarana lanai jumpa lanai tengah tuturna emakalau kia kita nadingkeun tanah karo si malam oh lalu pakeun GBKP emandai ku GBKP ambil tanda biar kita sirang berkade-kaden talabo sirang nande bapak turang Bujur Man Bandung Kerina undangan kami dibatasi masu-masu kam Kerina berjuang-juang kita Kerina. Kejadian malah dengan ada sarata pula si sanggut-sanggut ukur ibu kami beda gedak Man Bandung surga batun Bandung kuna perpulungan meriah ukur pasu-pasu dibaca ija puang kami singalu lumas bagi singalu ciken-ciken go tampak kamu landak petungku-tungku ras kali bubu kami tarigan mergana meriah ukur ta jadi ateta kamindo kami anak berumur rindu gelahi bas panggung duida bereken duda ge pedah ajar kata pacu-pacu nang dangi kali bubu kami tarigan mergana ras beruginting si manteki perjabun simbaru gelahalu bagi kali bubu kami iya pi pagi Ersada pelarihna Erdolan arihna jumpa rezeki sangat mencari jumpa bulan matahari maka 12 dege kamu puang kami mereka kata pedah ajar ras pasu-pasu pertama lebih indeskan kami membadu puang kali bubu kami
Kaban Mergana. Kian Mergane. Kami ngerana ke Limbu Bundu Kaban Mergane. Bagi Bru Ginting. Ada yang go buandu permen benakku. Serikil pagi pendahi krine kami ke Limbu Bundu naku babai ke pagi permen dui. Serikil kami pagi ras Ginting Mergane. Bagi kami Kaban Mergane. Kam tarigan Mergane krine. Tahu tipu. Makana aku pe sehat kam pejabukan anak nakku tarigan Mergane. Ri sehatna kam jenda nari tupu di naku. Ulanai kam kena kaipe. Kampai bagi Bru Ginting ninine. Ada yang goi terjabu naku. Pakailah bagi tua-tua anakku. Ulah naikal pagi ukur dungu deh. Aku pela gedang rane. Ujur sama jua-jua kita keride. Ija ibas perjabun bebare kami tarigan Mergana. Kami Kalimbu Bundu Ginting Mergana. Ibas suarienda. Suh kelaka kami riahna. Lah pernah bagienda kami keriahna. Sebab nangkai maka bagian niku. Anggota 30 tahun timai kami. Gundari dengang kap kami suh keriahna. Ibas dah Hindu kam anak baru kami tarikan Mergana. Engkai maka bagian niku. Sebab na selama eda lidah Hindu tarikan Mergana. Arzabu impal kami. Arzabu bebare kami. Ngalo ulum mas kami berusur. Tapi ibas Gundari kami ngalo tukur. Kami ngalo ulum mas. Godabel pengalon kami. Makan beriakap kami. Maka ibas senda mankam impal kami tarikan Mergana. Ras turang kami Bru Ginting. Tuhu-tuhu meloh kelkam ngajarkan bebare kami tarikan Mergana. Masin kepekan katandu langdangi bebare kami tarikan Mergana. Kami peka Limbu Bundu Ginting Mergana. Masin kata kami nandangi anak kami Bru Ginting. Maka ibas wardi sendah go tumbuk tarikan Mergana ras diri kami Bru Ginting. Malam matendu malam mate kami kerinana Kalimbu Bundu Ginting Mergana. Maka bagem anak baru kami tarigan Mergana surang Bru Ginting. Ija ibas perjabun bebare kami enda. Sangap kam perjabukan bebare kami enda. Sehat-sehat kam. Murah rezekindu. Jedanari terus kulebena. Bagi peman kam. Bebare kami tarigan Mergana. Go tumbuk kamras diri kami Bru Ginting impaldu. Go Bru Gintinge jadi teman gelohdu. Maka ibasienda artoto kami. Maka nas kelang-kelangan kam. Ulah kam merubah-rubah. Sangap kam mencari. Bagian toto kami Kalimbu Bundu Ginting Mergana kerinana. Aku pe si bare mencer belas. Apa kita senang bahisa. Kata kuenda kita tambahan. Iya. Agenda untuk mempersingkat waktu langsung saja. Untuk mengkamburu kami Mama Agus. Baskam merendendai. Jep nina pusuh kue. Berbanturangku usurlah sehat.
maka mulai gundari nari ibas nggo arjabu anak sintua menturangku sehat-sehat kam gelah bere-bere kami pe meriah hukurna tenangnya menberu kami pe ia pe tenang sehat ka ia menkam anak kami Angel umur masih muda anakku, kamu masih dalam perkuliahan, gue menempuh hidup baru. Harus belajar banyak. Ulah pernembah nanda iting, kamar dawu impal nakku. Meriah waris kalenda, adina rubat kam pagir seimpal do teriakan ke pagi senda nakku. Lanang kita siangkan, memang erdemu impal. Si idam-idamkan orang tua dan parenda nari dari dulu. Jadi nakku harus ijaga nakku erdemu impal labo pagi baca tete du kelimpal ku impal ku ngenda atete ku ngerana tendu ula nakku nanda ginting kam persinak tapi bes persinak ndoi karir buat nakku men kam Agus kam laba cikatakan kami kela kami nakku sebab kam erdemu impal kami tetap berbere-bere man bandu labo baci kami rekela man bandu kelengi impal doi nakku ajar rindu ia ulah tambahin nakku impal doi nguda dengar jadi bagian kataku jumpa bulan matahari nakku sehat-sehat kam duana jumpa rezekindu bujur undu milala margana soh keriahna ukur kami bas perjabunde bebre maka kelengidu perjabundu bagepe terlebih menimpal kami restoran kami selamat kam jabukan beberapa kami jenenari kul bewarenda sehat nakam tambah rezeki indu aku pelabloh gelang gerana terem kami je nah sangat kam ibas pejabukan kempu kami enda bagepe sehat nalah kam jendanariku seterusnya tambah rezeki indu cawir kam tua duana bagepe man kempu kami si manteki jabu simbaru kelengi jabundu tutus atendu erdahin kelengi ulih ndu uncariye gelah nabaci pagi dahindu adi ertenah kami kalimbu bundu terem kami kalimbu bundu ikam aku pe sebare mencengerana bujur ros mujuah-juah kita kerina bujur indah kerina berkat Tuhan jenda kami kelimbu bundu milale mergana meriah kelukur kami natap kam anak beru kami nggo kabanci kam pejabukan bebere kami tarigan mergana ras beru ginting ijenda nari kulebena tambah-tambahlah kesehatan du gelah na banci kam jadi penggurun kami kelimbu bundu sebab kami entrem ngenda kelimbu bundu adina lah pengarak-ngarak du anak beru kami ibas dahin kami lah tetap ukur kami tapi adi ngoje kam anak beru kami tetap telukur kami makanya jenda nari ku depannya sehat nalah kam duana turangku bagi kape man bebere kami selamat kam menteki perjabun simbaru kelengi jabun renakku kelengi ulih ndun carie entrem kami enda mamindu memandu gelahna kai pagi dahin kami sada pengodak sada pengole kam ras buru gintinge jenda katakan kami sekali nari selamat kam ibas manteki perjabun simbaru bujur Kak berkitekan kempu kami jabukan mana si di laki rasi di beru jadi ijenda sangat kam pejabukan anak andoen aku dua naraskela sehat kam redoherna rezeki indu jenda nari kepudiwari zanah ibagepe man kempu sin jabukan bana naku adinggo kam rejabu Agus Angel tutus nakku ular rubat-rubat zanah sangat kam pagi
jabukan bana ertuah bayak kam. Jumpa anak dilaki di beru. Jadi aku pe bagian cabelong ngerana bujur. Karena rezeki indu man bandu kempu kami duane sinjabukan bane. Kampe sangat kam jabukan bane nakku. Tutus atendu perpulungan, tutus ku gereja. Engan zaman gelemen. Kelenginan dendu ras bapandu nakku duane kam. Kami pekalimbu busu pemren si berbagai mengence bujur. Agenda nih kami mankam anak kami Nande Agus bagi pebre kami abdi maka sangap kam ibas pejabukan anak ando sehat kam. Canah pening kami man kempu kami dua anak kam ya meriah kalukur kami krina. Jakam go persada arihndu, sok kam nasi persada arihndu, mah bagi Angel. Jadi adik kam si persada arihndu, bagi kata pendeta Sinderbi, tetaplah kam si kelengan. Kami ngerana man kam, keluarga Tarigan Margana, bagi peginting Margana, sangap kam pejabukan anak, sehat kam, panjang umur, murah rezeki, bagi kapeman anak kami duana si Manteki Jambu Simbaru, semangat. Kelangi jabundu, kelangi orang tua, bagepe dahi kalimbubu krina, bujur. Si nama kami anak buru putri kami, ras anak buru kami krina. Bagepe man kami beri kami silakan beru, selamat kami pejabukan anak beri kami, kempu kami, share kami dua anak, panjang umur kami kalau masih kami pergi jadi penggurun ras kempu krina. Dijabas hari sinderbi kempu kami. Tarigan Margana ras guru ginting mau tumbuk mau kan pas di Batanari pas gereja mungkin pas kampas pasu pengo tuna melala begitu pedah kainnya pendeta anda mungkin mati jadi modal man bandu pas kam beketi berjabun Simbaru anda bagi kape mulai pagi nari pak senda ngo melalar belas kali kadeta jadi aku jenda sebagai mengingat saja man bandu. Mungkin kami selaku orang pendidikan mungkin pas lebih bijak arwan sadar putusan. Ya jadi aku bagaimana terbelas sama kami beketi pejabat Simbaru enda. Juga kami pagi anak dilaki anak baru di rezeki itu. Terus kami janda singalo cikan mungkin baci jika kami terbelas. Baik sana bahisa. Malabai bujur katakan Tuhan di bata sebab alu pengarang-arangna kita pulung ibas Jamburu enda. Alu kai pelalit alang abatna. Kam abang kami res kakak sangap kam pejabukan beber kami bang. Sehat-sehat kam res kakak. Kam beber kami dua anak kam adingku kam tumbuk. Sekarang kelangan kam dua anakku. Olah kami sepandang-pandangan. Kelenginan dari bapak andu dua anak. Maka banci meriah ukur kami kali bubudu. Maka banci bibi malam aten nata bestanah kemulihan nari. Tumbuk kamar si palondoe. Aku pelabu gedang ngerana bujur. Jadi teringat kami situ man kakak kami si beru sembiring kakak nanda piher nggo pulung krina sangkap geluh teh ibas tengah-tengah los enda guna ndungi peradatan kempu Tarigan Margana kakak enda nggo mahuli krina jadi endam nakku kayak gelar nela ingat be nakku piher dua nekam res kempu sidi beru ende ibas wari serbih kam ngalo pemamasun ibas di Batanari nakku tuhu ngo buer bih ibegi kendu kata di bata
Jadi lah ipakekan tengah jabundu tengah kegeluhan duduan anakku. Gelah rase kam sukses bas perjabundu. Endam ning kami nakku. Sangat kam pejabukan anak pihar sehat kamku seterusnya. Endam kata kami pe labo belum kedang ngerane si barem bujur. Ada bagi pe man kempu kami kelengi jabundu sangat mencari kam gelah baju bagi kami tenah kami miskam ruh duana janah toto kami sangat kam mencari jumpa anak dilaki diberukam duan aku pe labo gedang ngerana bujur kami tarigan margana abdi bagi pe bre kami ras beruginting adenggo erjabu kempu kami tarigan margana nggo juparas beruginting jenden hari kepuduari resehat nakam bagi kape man kempu kami ersada beni surga rindu duane gelah nanandi duir bapane tambah kesehatannya langsung huna kempu kami abdi Agus bagian dekam aku kukuri agak-agak sulit ku akak engkai makalah baginiku kunila kencar sadari hindu berat itu kaide engkai makalang bagi bicara lar sadari hindu ras kempu kami berugin tinggi enterem si berat katne engkai makalah baginiku bapandu renandedu pelanai kari cocokan laki dupe landai si cocokan bagi maka sada lah bani suari hidu sisi tak merukin tinggi lah bagi ukur ndu kempu sikap dulu ya ule tempat hidu ya manggogos iya bujur kami keluarga besar Tarigan Mergana perbelas Kalimbubu kami ras puang gunakan kata ajar pedah ras pasu-pasu pengarapan maka tuk kami bagi percihona pusok perhatian perukurun kerina kam kalimbubu kami sahku kalimbubu puang ni puang pe ngor belas lanai kurang malam mati kami makaning kami jenda teringat kami istilah simulih perbahanan bagi kape pasu-pasu jadi simulih perukur ras pusok si meciho kalimbubu kami puang kami tanda indu kepe kami maka melalakin dia kekurangan-kekurangan si ijumpa indu si banci jadi terluda kam bagi kape pengaturkan anak berunta anak beru kami si tuhu-tuhu yakap kami ia penggoma proaktif ibas terbenting kibul tapi baci saja jadi iderpa kriahan enda kalimbubu kami puang kami melala dengan kanga lah bagi si nyarap kendukal tuk kami kerina kam kalimbubu kami ibas gelar kalimbubu bena si sada perari arsada radu tam pajak tedis ibas panggong enda ras kalimbubu singala ulumas tampak terdundras singalo chicken kerina ras temana sendalanan gel-gel nari nuria nari pe perbantanda indungu kami alu tangkas lalit tridah kiti ukurdu lakam pangrido lakam gid nembah
Maka sepak sendape ulah kam natap kempak kinilah tunggungan kami. Tapi nolihlah kam rusur ras rusur ku keterbatasan kami. Bagengi kepengen ca anak bro kami, bagengi kepengen ca anak bro menteri kami. Bagilah hatendu kalimbubu kami. Maka ibas gelar simulih perbahanan ras pasu-pasu guna simulih perukuran pusuh si meciho di batalah sir simulih man bandu. Situhunalah kami ngasup ada yang ngatakan bujur sajang. Saja ibas pak sendepe basingan nang yakap kami. Ibas kam dainggo ngalokun utang adat kempu kami. Gelar singalo ulu masras chicken. Entah tumbuk dai entah lang kalimbubu kami, puang kami. Eula kalkam celilit entah pe cabuni ibalik keterbatasan kami. Gelah jauh simbaru enda tetap pasu-pasu di bata. Rekatalah kam kari gelah banca lu bagi itumbuki kami. Lah alu bagi lah saja tendu malam kali bubu kami. Tapi ate pertendindu pe malam bagi pengharapan kami. Jenari manbandu kempu kami. Ndainggo erbelas pagi-pagi nari mencidahkan kriahan ukur ajar pedah pasu-pasu pengharapan. Lid pendai sir belas ituri kena kange maka kekurangan nakang beluhun ngekam biasa kami perban kam gome ganjangan ngi sekolah dosa sekolah kami nina sie ulala iulih-ulih hindurukur ade sekali dua kali ngencakam berukur labias kempu maka iras-ras kendulah duana alu penampat Tuhan di bata maka itu kendulah perbeben salih jadi perdamen kini guluten salih jadi kemalaman nate bagaimana makap kami tetap kam ersukuten mandibata ula pengakap dosa aja kap nunggu payo sebab kami pe aku nini bulang du kuakap ngomai payo kuakap si payona tapi kama mon akap kalim bubuntar sangkap tanggelok sila payona kal bagem kepenggeluh henda bagenda msito si tersahkan kami kata pengalo-ngalo sekali narin ni kami jenda malam matendu kalim bubu puang kami malam piate tendindu di bata si masu-masu singkelini si petunggungi kegeluhan ta kuari-wari berkat ibas perjabun simbaru kekelengan ta enda wujur. Dung sanenda indes kenduka luahandu baskam singalo chicken. Tali dengan kam singalo lumas ras singalo chicken. Luah pribadi indukin daya tindu Bandung. Ndeskan kundari man pengantin.
Komando. Benak kendu kali bubu kami ginting mergana. Ija ibas keriahan nupurta. Kempu kami tarigan mergana. Go jumpa ras kempu kami beru gintinge. Ibas kesempatan nenda tuhu-tuhu kali bubu kami ginting merganai armeriah ukur ibas kata tenah singgo ia lo kendu rikutkan kerhendu ibas perjumpaan tawarisi sendah maka ibas perjabun babere entah pe kempulu mahuli yakap kami ibere kendu kata pasu-pasu kata ajar segelah ibas yang kayuhkan jabu simbarue pagi tetap iar sukutan man Tuhan bagai pe tetap nahkan kekelengan man kerina sangkam geluk segelah jabu simbaruenda jadi jabu si usihan. Katakan kami mankam keluarga Ginting Mergana sangat kam pejabukan anak sehat murah rezeki panjang umur ersada arindu bagi peman anak kami duana Ruginting Rastarigan Mergana, kelengi jabundu, kelengi orang tua, dahi kerja-kerja kalimbubu singgo dahi kerjandu. Bujur. Ya kelukur kami nakku, idah kam kapor res santang, ibas kini ngudandu nakku, gobaci kam pejabukan anak. Tapi bes kira nukur kami nakku, dirsi tikal tersirat pas posuh kami. Kidekah nandendu lanai rumah nakku. Engkau kidahkan kurang perhenduku kaban. Tapi dakam amin bagepe labu urak kekelengan kami nadangi kam. Ija kamar tenah nakku, ije kami reh. Labu cidahkan kami, pas kini gogon kami. Tapi tetap ngenakku, ikelengi kami kam, ugakin seharusnya. Emak anakku kapur ras kam nandenjel. Sanggap kam doana anakku ibas penjabukun kempu. Sekat mejoah-joah kam doana rada karena rezekindu sambil dengar saranari kempu ibas tengah-tengah jabundu cuman pejabunkan bagai persekolahankan jadi saya mejoah-joah kam doana rada karena rezekindu bagai peman kam kempu kami doana sanggap kam kempu ibas manteki perjabundu simbaru ingat perpadanendu bagi kanta serlebendai nari kamar debu nimpal nakku. Jadi ilmu kunimpal sekelatih me, adilah siangkan. Tapi disiangkan kam, meriah pagi sakap lalap. Makanya ija pagi sangkut ukurundu antara sada kam, pindo gegah ku di bata, artoto kam, di bata lah ban tetap jadi sukutna mas tengah-tengah jabundu, maka baci jabundu dame, jadi jabu kalau kini teken. Jadi kami pela bobeloh dohkel ngerana mereka pasu-pasu man bandu. Atas kendok enda kari pasu-pasu di bata. Bujur. Jadi meriah ukur. Berjabu kempu kami. Turang bersemberi. Turang berkerau. Mungkin tadi beriana. Mungkin kapur. Santa. Selamat kami berjabun kempu. Kami bagi Agus. Oleh kena rubat-rubat. Duh rezeki kaina kasih surakan kaina. Jumpa. Jadi aku pergi sebarang tengah anak. Bujur. Kempu. Sila kira silberu. Jadi aku jelas mempersengiti man bandu. Karena beketi perjalanan simbaru tentu melala tangan melala hambatan. Jadi pas kam beketi perjalanan simbaru anda mau pas delik perubahan itu tengah jabu. Tapi ada
Li perben mas tengah jabundu, maka anggap dulu laksada pelajaran simbaru. Mungkin arah ayah bacar tegohna rumah tanggandu. Ya jadi aku bagi mencerbelas, sama kamu begitu betul simbaru enda, menkempu kami. Jumpa kamu anak laki anak baru di rezeki itu. Apa itu namanya? Stabi ni kami menkam kalimbu kami istipu morgana. Takijandai pengalong-along sukut ginting morgana. Kurang akap ndu tak penduduk kami isap. Olah kalau tambah-tambah sangkut ukur lu. Maka menkam silih kami, seturang kami, sangap kam pejabukan beberapa kami. Sehat-sehat kam ku lebih enda. Menkampe beberapa kami. Selamat kam pejabukan bahan anakku. Tutu satendur zabu. Ula main-main. Ading gutumbuk kamar sipalan doi. Sekeleng-keleng kena dua anak, syazar-zaran kena. Kami mamandula beloh. Lu kari encak kena tumbuk maka pecah karena zabu. Ayolah bagian aku. Nah. Sangap kam jabukan bana. Jumpa tuah kam. Surah-surahandu. Nah. Menkampe bengkila. Sehat kam mengkila. Man pengurun kami kerina. Aras kempundu kerina mengkila. Aku bila gudang ngerana. Bujur. Dinde. Bibi berukarau. Endo gorjabu kempundu sintuan dai bibi. Ngarak-ngarak ke pertindindu. Maka panjang ke perjabun kempundu. Sehat-sehat anak ndu. Restoranku. Gua gini ku debe bibi berukarau. Ngarak-ngarak ke kami bibi. Pas ku tak kebulian nari. Maka malam mati kami pagi kerina bibi. Sada kelari kami kerina. Rasman kam. Beru kami peras turangku kami. Sehat kena adekku. Ibas perjabukan bere-bere kami. Dur kerina rezeki kita. Rasman kam bere-bere kami. Kai kata si pelebenda enakku. Adi tumbuk kam ras impal ndu latih nina. Aku pe tumbuk kang ras mamandur demu ipal kang nakku. Maka beluk kam nakku. Seri pagi atendu keleng na mama ndu ras bibindu. Bagai peras bapak ndu ras bengkilandu nakku. Adi si keleng-kelengen kena siangkan kena laban si kena rubat. Olah kena si panjang punjutan nakku. Panjang perjabundu. Jumpa nak di lagi, jumpa nak di beru. Aku pesi barai mencanggerana, bujur ras menjuah-juah kita kerina. Santara sekali anakku, ibas pejabukan kempu kami. Tambah-tambah rezeki indu jenda nari ku wari-wari sirah. Tambah-tambah kesehatan du. Maka malam mati kami kerina kalimu bundu. Amin lagi kita ras pulung kerina. Tetap kami bagikan berita kesehatan malam mati kami. Maka bagian nakku. Ading ko kamar jabu. Aron ini na. Tutus serjabu. Gegehin cari. Kami terem ke kuta sigarang-garang. Mamandu mamindu. Nenindur senibulang dupe kami terem dengar. Maka katawari pagi kami tenah. Maka banci kam duana majingkat. Adi nandai induras kaila majingkat ngeru surah sasih tenah kami. Maka harapkan kami pe. Kam kape bagi kalah pagi nakku. Meriah.
Kelengi bibindoi, kelengi bengkilandu. Kekelengan beberai ermama anakku tetap pasti tena keleng. Tapi kampe bagai kalah erbibi. Maka banci babe indu bibindoi krina. Ndahi kami krina kalimbu bundu. Kutana segarang-garang dari do kelengi jabundu. Tami-tami bibindoi nakku ya. Maka bagaimana nande biring. Adilan aiga kami pulung krina ibas karabunuari indah. Maklumlah kam nakku. Perban kedauhan kita. Ulah kalau sangkut dukur nuras kela. Bagaini maka borak bas bapang kue ras nandeng kue krina tendu. Sebab nas situasi kami takdu. Merap marpar dengan kami krina. Maka ulah tama sangkut dukur nuras kela. Sangkut dukur sangkut kini tuah kini bayakan lah bas kam. Rasa nak ndoi maka malam matendu. Kami pekalimbu bundu malam lah hati kami krina. Geluh tabas dunia indah. Sangat belah kampung tema teki perjabun simbaru. Menjuah-juah anak taras kelanta. Ijagi pagi tadi kampung teh. Menjuah-juah sangat mencari lahia. Bagaimana ngencat terberikan aku pada aman kampung teh nanda senina. Maka bagaimana santa. Babai pagi anak doi nakku. Kujabu kami krina kalimbu bundu. Antara mekal kami bapa nuras nanda indu denga. Antara menturang doi krina. Menjuah-juah kena krina. Menjuah-juah kaman tegi perja musim baru nakku ya. Aku pelagi dengarana. Bujuras menjuah-juah kita krina.